yimi nesabatha ibenhle kwabangcwele inanda 88.4 FM uhlelo lwakho oluthandayo lomlaleli usikhumbule ekuphakameni mhla ka21 kuJune 2025 ekhalendeni lamaRoma sethi uJune namhlanje 21 2025 khumbule umlaleli ukuthi hleze sikhona njalo ngamasabatha kusukela ngo4 ekseni kuya ku6 ekseni sikhona kulolu hlelo lwakho lethi sikhumbule ekuphakameni uhlelo lwakho lingachemile uhlelo lwakho lingahambi nahlangothi kuthiwa kuneyinhlangothi izwa kushiwo kuthiwa kuneyinhlangothi nasekhaya isizwa kuthiwa kuneyinhlangothi hayi asikho inhlangothini sikhumbula nje ekuphakameni khuluma indaba ezafika nomqali walendlela sikhuluma indaba ezafika nenkosi ilanga sikhuluma kakhulu indaba ibandla lisahlangene hayi sekuthiwa ibandla sekukhona inhlangothi cha sigxile kakhulu lapha ya emumva ukathi umfundisi semthonjeni ukuthi sibheke emthonjeni ilasibheka khona kakhulu emthonjeni ukuthi kwathi iwani khumbula ke mlaleli sikhona ku WhatsApp 068764 9969 0687649969 ungakwazi ukuthi uthumele umyalezo lapho sizokwazi ukuthi siufunde ungakwazi futhi ungene ku page lethu ku Facebook elithi sikhumbule ekuphakameni 1910 1976 uzokwazi ukuthi uthumele nakhona lapho futhi imiyalezo uma kukhona imiyalezo ufisa ukuyithumela ungayithumela lapho kulo Facebook page wethu uzokwazi ukuthi uxhumane nathi YouTube sikhumbule ekuphakameni futhi uzathola amavidiyo kusukela lolu hlelo liqala mhlambe ke bese kwase kuba khona ukuphazamiseka kade sihlushwa imishini yethu kwakhona ezinye ingxenye ingekho kodwa nazo isazofakwa nje ngoba siloke sincenga kancane sizama ukuthi sibuyele emuva sibheke senze sifake lapha ya ku YouTube namhlanje kumhla ka21 June kahle ke bake bathi kabanye ke ezweni njengoba kube no Christmas phesheya uChristmas namhlanje wala eMzansi um21 June ngibonile licwathile lihle uzokubona ngani lokho uzothi mawuvuka ekseni liphuma ilanga ulibuke lizobe lidansa uzobona ngelanga namhlanje lizobe lidansa abazolibona kahle abavukile ulibuke nje ulibuke uzolibona khona into ezobe ligila namhlanje ilanga ekseni maliphuma nje futhi likuze kube isemini ukuthi emini alibonakali kahle 21 June seliyabuya ke ihlobo selibuya kancane seliqalile kuyashintsha emkhathini buka ilanga ukuthi kwenzakalani namhlanje ekseni mawuvuka isihloko sethu ke namhlanje sihamba kwaphezulu kwaso sithi umthwalo sebhokweni sicela ubingelele Mshumayeli umfundisi uzosichazela ngalo mthwalo sobhokweni siyabonga abo mfowethu sizibongela ukuba khona njengoba sasicelile ukuthi shavu mayivuma uvumile siyabonga kakhulu nakubalaleli beyinanda FM siyababingelela ngehlelo lwethu lokuthi iminenhle yesabathi ibenhle kwabangcwele amen mfundisi imina ibenhle kwabangcwele sibingelele ngesabatha sila phezulu entabeni zasemgqaqube sisenanda 88.4 FM sihamba nobaba uMshumayeli uSibisi sibingelele yena sibingelele kumfoka Samboti esikujabulelayo khona incwadi ethi wazini esingayazi kithina khona impunga into yokuqala esisho namhlanje ukuthi ungakhuluma uqede kodwa wazini esingayazi ngoba la kuthina eduze kwami mina ngiyona impunga khona impunga ngala eduze kwami mina cishe ukuthi ngiseyimpungana la eduze kwami khona impunga esikhulisile namhlanje na ke sithi mawuthi impungane uzogcina ukuthi mina ngiyimpungushi hayi impungushe ngaphesheya namhlanje na ke sithi umthwalo osobhokweni umthwalo osobhokweni siya kwi picnic yasezulwini
siya ku picnic kodwa sezulwini enemgomo enendawo ohamba kuzona enokudla okudliwayo enokukhuluma okukhulunywayo kwakhona okunyathelwayo kwakhona enokuyiphatha ko picnic yasezulu ngisho uhleko lwakhona kulona oyinkawu lana ke siya kuleyo picnic ke siya kwinkambu ke siqale ke sibode yasezulwini ngempela lenkambu kubhaliwe ngayo ku23 Deuteronomy umuyifunda usuka ku9 uziyofika ku14 yonke lemgomo imgomo okufuna uyigcine uma ukulenkambu ithi ke lencwadi 23 Deuteronomy uziyofika ku14 ithi lapho usekamu kuba ulwe nezitha zakho wozigcina kukho konke okubi khona izinto esazi ukuthi zinhle kanti zibi khona la siyakhona futhi uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukile ngenxa yokumehleleyo ebusuku uyakuphumela ngaphandle kwekamu angangeni ngaphakathi kwekamu kepha ngakusihla uyakugeza ngamanzi nanxa selishonile ilanga uyakungena ekamu makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle ekamahlase izokhuluma okunye soyifunda nayo ngizoyifunda izokusho ukuthi kuyokwenzani ngaphandle ube nesimbo ezikhaleni zakho kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso ubuye usibekele ukuphumileyo kuwe ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakuhamba phakathi kwekamu ukukophula nokunikela izitha zakho phambi kwakho ngalokho ikamu lakho liyakuba ngcwele ukuba angaboni into engcolileyo kuwe akufulathele ingakho ngaphambi kokuthi kube khona umhlangano khona kuthiwa yini isihle isihle ke senzela ukuthi ikamu lihlanzeke ithi ke la uma kukhona umuntu omehlela ebusuku kumehlela kanjani uphupha usemkhubeni evaliwe ngomhlangano uze uzingcolise kuthiwa ke phuma ke kamu nendishi uye ngaphandle ufike ngaphandle ugeza umzimba uhlale khona ngaphandle ulindele uzohlambuluke bese uyabuya ke iyaqina kakhulu ke kaShembe ungaphuphile uma usekamu njoba kuJuly nje ufuna mhlambe kuthiwa awumakoti akaphilile ngale endlala indoda akaphilile epoison angifuni ukuthi kaBhekuzulu abangena abantu besilisa kaBhekuzulu angifuni eJamangweni ngoba awuye eJamangweni abantu abangena kule ndawo ilabantu kuphela abaphethe isambatho sokuthandazela beyothandazela abantu makukhona abantu abagulayo uma ufuna umuntu oseJamangweni uyaphuma ugogeze kuwena uqhamuke eJamangweni phela afike lapha nihlale phansi lapha ngakumdedele eJamangweni awuboni sokungena umuntu ngeplastic ngoba indawo yabafelokazi kakhulu khona right ke iyakhuluma le ndaba ithi makube khona indawo yangaphandle la uyakuphumela khona siyakhumbuzana anginayo imap yasekuphakameni ngisacela kokonayo anginike ukuze ngelinye ilanga sinivezele la ukuthi ama-toilet ayimaphi awasekama muse kuphakameni ayelapha la sokuyiparking khona okubhekene nophinda ngene phansi kuphinda ngene nakumawula maqondana nezimango zakamawula la sekuyiparking yezimoto khona kwakuyila kukhona ama-toilet khona kuthiwa ke ukuze uJehova angakuboni ukungcola angazi noma sekhona lawo ma-toilet elasesipholi umwehla ngomaqadini engathi uyadlula esipholi buka ngaka-right phansi kwasemathungulini ngala kubheka bezawo wangaphakathi yayilapho phansi yilapho ngaphandle kwekamu elaseJamangweni wawusuka eJamangweni wehle
uye kulomgwaqo onqamulayo abakwazi kamsezana abantu kwakhona umsezana lapho qala ngaseyimangweni kulomsele nje wala emfuleni ulawa khona dududu kaMthembu lawa ke konibhudwa inkomo umuhle ngalowo msele kwakuyilapho ke lapho kwakhona khona ama toilet amaphi akabheka uZulu awasendlala idla indoda naphesheya ayese emfuleni noyidikwe ayephezulu kwedikwe ngaphandle kwamadokodo alikho itoilet elaliseduze kwedokodo ngoba kuthiwa uNkulunkulu uyahamba phakathi kwekamu ukukophula siyayiqeda leyo umfundisi ukukwephula ukukusindisa nakho ya 18 ukunqobela izitho sazi bathi ukuphoqoza ya umshumayeli wenza kahle nami lamagama ngike ngoba khona nabantu abasha abalalele yabo nje uthi ikamu omunye ucabanga ikama yini futhi manje lezi ingane phela zamanje asihlukanise asidoba umuzike manje ikamu ila kwakuthiwa isekamu la kuhlala khona amadoda wodwa camp ya ikembu ngamanye amazwi that's it ila kwakuhlala khona amadoda wodwa ehleli wodwa nje makuJulayi lamadoda awayi edokodweni noma uthi nomakoti awunaye kodwa uhlala la ekamu uma kukhona umuntu mhlawumbe uyindoda nje evela pha ukupheka bekulethela ukudla bafike bame ngaphandle kwekamu kumenyezwe bese uthatha ukudla kwakho akangeni umuntu oyinkosikazi noma oyintombazane noma oyinkosazane ngolimi lwala ekhaya unkosikazi uJamangweni awungeni okuyingudlungudlu laba abahamba 14 nabahamba 25 abangeni kulaba abahamba 23 uyamenyezwa kuthi umhlongo wasenhlangakazi eJordan izingane ziyamfuna ngaphandle bese uphuma ke wena ufike uthatha lento umfica lo muntu akamile empo uguqile lapha asichaze naloko uguqile lapha ufika nawe futhi uyathoba ngoba umuzi ophethwe yingilozi umuzi ophethwe ezolweni uma ngasenzeki lokho kusho ukuthi indawo esihleli kuzona sesiphumile emgomeni kaJulayi inshallah ngitheke ukukuphula kuchaza ukuthi ukukusindisa ezitheni ukunqobela izitha kuthiwa ke la mfundisi uselapho usakhuluma ngonkosikazi nenkosazana engangeni ekhaya lamadoda amadoda avumelekile wona ukungena kulamagama omabili inkosazana suyishayile no Jamangweni suyishayile angizileza ngokudweba ngoqeda uma usuke ekamu kunomngcele okuvimbayo usacabanga nje ngala emakhosikazi uvimba umgwaqo nanku wethu ubheke eThekwini muke wawelela ngale kufanele umusa ubuya uthatha indisho hambe yohlambuluka awuvunyelwe ngoJulayi ukuwelela endlala idla indoda okuyile ndawo engale indlala indoda nepoison ingale komgwaqo abantu abangazi namagama kungale komgwaqo kuze kuyowelela ngaphesheya enkanyezini awuweleli khona ngoJulayi awutholakala usuhleli udla endlini yakho icala nalo futhi akaweleli ngala bese kuthi ke nalaba baka 25 kukhona kakhulu ke kulaba 25 khona into ayenza uShembe wenza umngcele kunendawo nje phakathi nendawo ongadabuleki kuyona iziphi lezo ndawo musuke ekamu mufuna ukuya emakhosazaneni kufuna udabule iparadise uzothiwa wenzani iparadise mufuna ukuya ekamu kufuna udlule eduze kwendlu yesonto ulandeni lapho mufuna ukuya njalo eSipholi ngizokusho eSipholi maphi kufanele udabule udlule enkosini mungadlula ngenkosini uzodlula kulokhuza esigodlweni senkosi la kuhleli khona uNdlunkulu wenzani lapho mhlongo uzobudlule ngala uzodlula ngolindeni uzashekelela mase utholakala ngaphakathi uzushekela uzofunani la uNkulunkulu uzamile unothando Shembe
usivikela ngokuthi kube khona umngcele nje kube khona izindawo ozosaba ukuhamba kuzona ukufika lapha nawo futhi amakhosazana awahambi kule indawo la musuke eparadise uye esontweni uya la kuhleli khona inkosi endlini emhlophe awunyathela ungabiziwe inkosi unyathela ngoba ubiziwe akubonakali nje wena ngoba uyaziwa ubonakala ukuthi ngisho umfundisi akekho umuntu onelungelo lokuthi adavuze lapho ngisho isango leli lomgwaqo elehlayo elishona phansi akungeni nombali kunepho uyasho ukuthi uyokwenzani bese into oyenza iqondene yini nokukholwa yebo zonke le ndawo ungena kuzona khona ke uthando angene kule ndaba ngingakaweleli ngale kuHezekiel 44 engizomfunda naye khona kuthando esinalo ethi le ncwadi uyahamba hamba bese kuba khona incwadi lapha esiyifunda njalo uboyiphatha kahle indlu olala kuyo sale sengidlula ke sike sakhuluma nezinsizwe groupini zagqila kakhulu umbuzo Mahlase uthi uma wenza umthandazo ka4 noma ka12 njengoba soba khona ama double bed kusuke kukade kukhona izinto ezenzakala kuma double bed uthatha amanzi yogeza noma uthatha uNazaretha ugqoke egazini bese uyathandaza engilemthandazo umbuzo olukhulu uboyiphatha kahle indlu ohlala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho uma ungumthandazo akuyona umhlangano usekhaya kwakho wenze njani ngomthandazo ka4 naku kunezinto zesiko labantu lokujabula kade uphezukwazi uzofuna ukukhuluma noNkulunkulu manje wenze njani ngithola izolo lombuzo Mahlase yeah ngase ngizama ukuthi ongenani kunengubo ngoba akaze sitshelwe angani noma khona la satshelwa khona kodwa ngikhumbula yona into engayikhumbuli kahle kodwa engikwazi ukuthi kwakuthiwa le ingubo yesigoqo le ingubo yesabatha mhlambe lapha usebenzisa ingubo yesigoqo noma ugqoka umNazaretha uyahlala ukhuluma ugqokile mfundisi ukhuluma indaba enkulu kodwa akuyona yala akuyona yala leyo ndaba ya 23 uma ke sebekhona abafuna u23 iyokhuluma ke leyo nawo kuningi okunjalo uNkulunkulu aphela akafani nathi lemithetho ayishayile uyazi ukuthi uyishayele wonke umuntu kulesi sigaba nongekho kusona uyibekele lokho kodwa futhi uyazi nemithetho yakhe njengakho nje ukuthi ekuphaphameni kwakho uthandaza ekuphaphameni akakubekeli asakubekela umgomo uthi cha akakubekeli umgomo kodwa yena uyakufuna lokho manje wena uzibona ungekho endimeni kodwa yena uyakufuna lokho kwenzeka wakwenza ngabona yikho lokhu la lokuthi ukubala ngaphandle kwekama umthetho yasekama futhi nayo eyasekami njengoba kethu wayibeka kanjalo wayibeka imithetho yangaphandle wayibeka kanjalo neyasekami wangena ukwanisa kwazi wahlukanisa khona kwakho ke manje njengoba kethu usho ukuthi ngeke angene la umakoti nonkosikazi umbuzo ke Mahlase wangena endabeni ke manje uyabona into unothando umkhululi kakhulu nje usakhela le insuku ke manje zokuphelela ngoba sipheleli masisekhaya hey haya ngena ke manje ikho usuyichaze manje ngoba la nje njengoba ngifunda la ngiyakhona usinike inyanga engaki la ezintathu ezintathu ezani uthi uhloba ngako kathathu unyaka umunye qinisa kusho ukuthi masisemakhaya sisuke singeyona imvunulo yakhe so siyimvunulo nje eceke nakhona futhi esithwala icala uma singayilandelanga imigomo yeceke kodwa ke masubukisisa Mahlase
labantu okhokho bethu babekhona indaba yoniwa ama double bed kulungile ngo23 kodwa manje ngizama ukungena nje kancane angizogxila angithi khona silili samadoda khona samakhosikazi siyazi ukuthi kwakwenziwa njani omunye ngale kwesilili amanye amadoda wayenendlu yakhe la elala khona menesithembu eka 23 ke leso ikhuluma ngelinye ilanga engenaso isithembu ya ngisho noma ngenaso nendlu yakhe kakhulu oyiphatha kahle indlu lala kuya ukuze uNkulunkulu angagcina ukuza kuwe ngephupho kusho ukuthi ezulwini ukukholwa lokho kufike noShembe babe nako baphela nje ingakho ngike ngithi laba bantu babevele bengebona abakaZulu ngesibongo baba abantu basezulwini abantu abahlambulukile amen qiniso uJehova ke lezi zinto okhuluma ngazo umfundisi leli gugwana okhuluma ngalo ihlambulula lomuntu ngezikhathi lezi bekayo ikhathi ezika Jehova uzazazi njengoba ukhuluma nje ukuthi useze wahloba ngabo kathathu ithenye incwadi la amadoda isho njalo amadoda zingapheli inyanga ezintathu engavelanga kuJehova yayizwa leyo nto inyanga ezintathu uthi ke useze wahloba ngabo kathathu ukunazo unyaka umuntu zingapheli inyanga ezintathu bengavelanga kuJehova ngamanye amazwi imhlangano yethu uyayibona ayipheli inyanga ezintathu ngabanga kumhlangano ohlambulula thina manje iyahlupha ke lento ngoba sisinganaki uyabona kunama numbers asemqoka engathi achaza ukuthini u3 inyanga ezintathu ungavelanga kuJehova u9 angithi inyanga zo12 u9 sihlala kumuntu singene ngesono sihlale kumuntu 9 months masiphuma namzokana ubelethwayo akakushiyanga uJehova sokuphelela u9 uJehova ngesikhathi nje wena uzobelethwa uthi uJehova ubakhona mekhona kade uphefumula ngomoya womunye umuntu ebese efaka umoya wakhe emveni ka9 months u9 uhlele eswini uhlele umuntu nje uyakubuka nje uJehova ukuthi wawe ngibona kusho ukuthi lo muntu ohlele yana 9 months ngaleso sikhathi usuke esebenzisa ukukholwa kwakhe ukugcina ungaphakathi eswini awazi ukuthi udlani udla kuyena ingakho medlo ongcolile ungcola nawe kodwa emveni ka9 months uzenzela wena 9 months ebese thike kulo 3 akuso sele 3 months manje musubheka u3 u9 u40 u7 inamba oyithola kakhulu eBhayibhelini sikhuluma ngomNazaretha usemhlanganweni manje umfundisi uyiqale wachaza iplan yomuzo sekuphakameni yes sengenzela umuntu olalele ozothi wakhuluma indaba zasekuphakameni singena thina sikho lapho nala ukhona kusebenza le plan kunjalo ithi phela indaba yonke lemizi ayakhile iyumphakamo ingakho ngifunde ngesonto edlule incwadi ethi uma ubona incithakalo endaweni engcwele niyakubalekela emasinagogeni noma eintabeni lemizi ke iyintaba ezingcwele kaJehova masufika kuyona yebo bakhona basuke bephume selibangenile iphunga lobuza inkosi ilanga ithi mohlala nonondindwa ugcinisa unephunga nonondindwa manje masuhlala uhlongene kakhulu nabantu abebenza incithakalo lapha endaweni engcwele uthi mawuphuma usuya emasinagogeni ufike wenze leyo nto ithi ke inkosi ngelinye ilanga 144,000 yayikhuluma ngawo yawufihla nje thina ithi mase nibaningi kanje la ekhaya ngiyamangala ithi ngoba engathi abantu abanele ukungena ezulwini balingenele indlu yesonto kodwa ke iyaqhubeka le ndaba ithi laba abalinde ngena indlu yesonto uma uyifunda kulokhuza kuLevi 6 and 7
ulokhuza kusambulo 6 and 7 sikhuluma ngawo lento sithi lo 144,000 okhethiwe wafakwa ilokhuza imaki ngizothini uphawu wafaka uphawu lasezulwini uthi ke lo 144,000 ethi inkosi wanele indle yesonto unomsebenzi obekelwe ukuthi uphume uye ngaphandle utshela abantu ngokuthi kwaze kwamnandi ukusindiswa uthi ke mase ubatshelile 7 lo u6 uthi u6 kuzoba khona umoya welokhuzana umoya wokuhlunga ukuthi kuhlunga amabele namakhoba kodwa kuthiwa esehlungiwe amakhoba emabeleni abuyele eceleni lawa amakhoba laba abahlungiwe bangena la abangayiqhenyi ngokuhlala la banika umsebenzi besethweswe thina inkosi ithi wale hambisana le indaba ziyona umhlaba ngobani abazohambisa le indaba ilo 144,000 ethi inkosi yokwanele indle yesonto angazi ke noma usukhona yini uma ukhona wenza kona yini kodwa manje ngiyalalela uma ukhona angakabezwa abantu abakhuluma ngabantu abalahlekelwe ukukhona ukuthi sibalanda kanjani abantu abenza kabi esikhundleni sokuthi ngibezwe bekhuluma ngako ngibezwe bebahleka begxeka benza yonke into ibona labantu kwakuthiwa abantu bamaphi ethi inkosi isikhule thina amahlase nisho njalo nithi abantu bangaphandle abantu abangakholwa ukuthi abantu bangaphandle njalo manje uyayithatha indaba yangaphakathi uyokhuluma nabantu bangaphandle Izaga yezulu inganti ikhona leke kushaye ukuthi ithi mayithi namaphoyisa ami ithi ngisho abantu bangaphandle labe nithi nina bangaphandle amaNazaretha lawo ya kodwa amaNazaretha lawo kufanele abukele kulabantu okuthiwa bakhethiwe bafaka uphawu lasezulwini inkinga ke siyenzile khona into engiyibona kule insuku kunendoda iphethe isihlabelelo le ndoda ephethe isihlabelelo ikhuluma inhlambe emlonyeni wayo le nhlambe eyikhulumayo isihlabelelo isinikwe yithini umbuzo ngesikhathi siyinika isihlabelelo siyinikile nemigomo yokuthi sihlalaphi isihlabelelo siphathwa kanjani njengoba inenhlambe emlonyeni kuzokwenziwani ngelila ngamasitholakala sihleli phezulu kwetoilet seat ingene nase toilet icala likabalelo ingakho ngithi amafoto ayifaka ngaphakathi ethi inkosi uma ufaka ifoto likaShembe bese kuqhamuka umuntu akubuke ebese ebona into embo yenzayo ebese yakuthuka kulona icala lalo muntu icala lakho wena namhlanje kunendoda silandeni ngaphandle le usekule amafoto ngoba ngisho ezimotweni mfundisi usuwafica la emajointini imoto layishwa amantombazane kuyabhenywa kuyaphuzwa nazi ibhaliwe imoto emajointini kulungeleke eke sithi emajointini mhlawumbe uzoshumayeza abantu emajointini inkinga uthole umuntu ngalongenguze inkosazana noma yini ufaka ibhlukwe ufaka yonke into ekuthiwa akugqokwa kanje usefaka ifoto lenkosi uhlelise obala kanti kulaba abantu ababehamba kahle yini ayidala balifihle kodwa ngoba thina sizalwa amadoda ayihamba kahle kodwa lamadoda ayihamba kahle ayengalifaka obala namhlanje uthola umuntu ephethe efaka isiphekepheke washo njalo lokhuza umfundisi umthetho wathi ufaka isiphekepheke sefoto inhlangakazi yonke usehluleka nokungena emotweni ifoto lona elithinta umnyango uphefekela kodwa umuntu uyamuka ukuhamba kwakhe akufani nalenhlangakazi ayile ngisesifubeni sakhe ingakho ngisho njalo mfundisi ngoba ifana nalo ikhuluma esihlabelelo ngoba ngisho umnika lo muntu elifoto awumtsheli imigomo yayo izolo nje isikhuluma nawe ngisefonini ngithi ngiseyitolo nakho la eceleni kwami kuma imoto inebhayile zangoma inefoto lale likaShembe kuboshela isigubhana futhi kusokulona esinomuthi ukuthi kunanga noma isigubhana noma uphondlwana kulona ifoto ngicabanga yona lento ukuthi ngoba siwashibhisile
mhlawumbe kwenza ukuthi kusokwa ibusiness laba abawadayisayo nabo babo ukuthi nje kungena imali abazi nokuthi yini libaluleke ngani ngoba kukhona lento le abanye abantu baze bathi nikhonze izithombe labantu abawafakayo bawafaka kanjalo ukuthi mhlamba imigqirha ethile ayini mhlamba nganye imini sokusikhuluma ngale ifoto ngoba kunento engiye ngisho ngithi mina abantu bake makukhulunywa ngeimanga ezenziwa yileli foto bese bethi nikhonze cha liyazenza vele ifoto lezi imanga akukwazi umuntu mayekwazi ukuthatha isithombe sakho umshumayela ukuthakatha ngazo singahlulwa yini ukuthi uphinde siphilise mangaka ukuthi sinomuntu wasezulwini njalo yes ngoba uyawazi ukusithatha umuntu akuloye umuntu wazi ukuthatha ingubo yakho njalo ayokuloya ngayo ufuna zona lezo ungahlulwa yini ukukuphilisa futhi iqiniso Thabo usakhuluma ngokuloya uvilakazi uyamazi lesinayo ngikhuluma ngaye ngoba hlobo sami uvilakazi ugcina umvangeli ubekhanda imoto lapha ngaphakathi uvilakazi uselindelana uphendukele kuthini yeah angisho njalo kabi bengifike elindelana ngo84 cha naye wayixoxa indaba yakhe ulalele wona yayixoxa yena futhi ngoba ixoxa nje thina sasikhona aphenduka uvilakazi ayishayisa imoto ukuphihliphihli uloke ehambe yakubantu ifika ithi inyanga yabona ke lo unika wona namhlanje wokugcina afika uvilakazi afaka wothe kuphuma nje imoto umuphihliphihli ngenhlanhla ndiyadala ngawe uyamatekisi uyayiphethela uyayikhandela injini yonke into iyazenzela ukube waye kubantu wezogcina abhubhe inyanya kwazohlala ilokhozi siyasuka ngelinye ilanga ke siya kwakho vilakazi eDumbe mesifika eDumbe uyayixoxa indaba uthi ke inyanga yokugcina njengoba nginibizile nje ifika ithi mi thathala uyabona ke le ungayivuli umkhokheli unkosikazi wakhe hayi ngeke kade akuthoni ngavula kodwa kufana le ke ngiyivule iboshiwe thiwa akayishutheke lapha endlini wahamba umkhokheli wafika wayithatha uyaphenduka nje lo muntu futhi babengaphenduki ngokuphelele sasihambile impela ngithi kwakuyikhumbi igcwele wakhipha ikhumbi noma emabili sekhathele inyanga manje sebiza amaNazaretha usebuza amaNazaretha ayivula umsebuyile useThekwini ayivula umkhokheli lento omeyivula hayibo lento ngeke ngiyibone ifakwa abantu lo muntu wagcina okuyinyanga ngeke ngiyibone ifakwa ikhubalo lo shootball shuthekile la ifoto lendoda ethile leli angazi noma buze kubantu yini waphela wengamazi ushembe hayibo bamtshela ushembe manje uvula nje ngoba uyabona naku kuphela isonto eke ngikubone lo asathuki nokuthuka yini lento ezivikelayo asathuki nokuthuka umkhokheli wathi ifuma ngiyivula bese kuvuleka ingozi futhi uthi uNkulunkulu hamba uyoyivula ukuze ubonke mina ngobani uyavula akufakwe ngisho nohoda umuthi kuboshwe nje inqaba yendwangu kwenzela ngayo ayivunhlobo vele wathi ngiqhaqa lendwangu uyafika ifoto kufaka isithombe sikaShem siqhamuke enyangeni manje nichaza ukuthini lento ichaza ukuthi ngelinye ilanga lenyanga ngakuthakatha ngaleli foto yes kodwa igcinele inyanga yaba nothando olukhulu yathi yabona sengihlulekile ke manje ngemithi eke ngilanda inyanga enkulu yasezulwini ayithathanga okunye ayithathanga manje ithatha ifoto lela abantu abangalihloniphi yalithukusa futhi ngoba liyathukusa yaligoqa yathi igoqelani yenzela ukuthi amadimoni abusa kuleli igceke acabanga ukuthi kusewumuthi kanti sokungena inkuzimalanga ngasezulwini akaze iphinde ishayise imoto zaqhubeka wahlala uvilakazi bengiyalapha kutheni uma likwazi ukuthi likubulale lingahlulwa yini ukuthi likuphilise ngoba imisebenzi yalikhona imningi sihlale sizwa iyenzeka so asikwazi ukuyiphika cha asikwazi asikhonzi futhi kahlanga sekonkosi ensingweni kuduma izulu bokuye ukuthi makuduma izulu
thina amaNazaretha yonke indawo kithi ke imizi yayimile ephuma ekhaya ngasendla kwakuhlala inhlanga impahla zenkosi zasenhlangazi iziladi zasenhlangazi zahlala kithi kwakuye ukuthi makuduma izulu kama uMathusi abanye baphume baye ekhaya yohlalo la kuhlala khona iziladi lenkosi kaMazungu bakhuphuka bezala bashiya imizi ivaliwe bazofuna ukuphepha la kufike kwenziwe njani ke angithi lo munye uyiRoma uMathusi lo munye uyiphilela umngomo wamaZungu kodwa uyazi ukuthi mase sifike lapha khona okwenzeka lapha kuthathwa ifoto libekwe ensikeni ingane ziyazi insika khona insika imbili khona insika ende le ephasini bese kuba khona insika ke le okubekwe ilambu kuyona ya lumuzwa kuthiwa awusokhela isibani usifaka ngapha usibeka uthini mokusho ukuthi kusuke kushiya insika kuthathwa ifoto ke bese kuvula ubaba omkhulu abekwe kubhekiswa ngasemnyango uzoyibona imanga ezenzeka la uma lingakafakwa leli foto ubona ukuthi umbani muqhamuka uqonda ngqo ensikeni ngoba ngokujwayelekile umbani muzongena ekhaya ushaya insika uyivuthuza uyimbe phansi kodwa uzothi uma ufika leli foto besibona imanga uphume ngala umbani kashanga seke ensingweni isifike ngokushayisha lokhuza izulu la hloma la duma khona manje la ithafamasi konkosi la duma ngokushayisha lingale kwenye indlu bathi bebona la behleli khona kanti beselizongena laphuma ekhabetheni eshalofini livaliwe laphuma ifoto la ihambela lona lazongena endlini la behleli khona lizobasindisa la ngena izulu lashaya ihlahla ngaphandle manje na ke uma singalihloniphi kade sikhuluma sisendleleni noMahlasa ukuthi kwakuye kube inkosi ekhethe ifoto okuyilona elizofaka munye futhi umuntu owewakha engiphaphame wakhe ayakhiwe ngefoil eqinile kwakuyifoil kodwa eqinile okusa aluminium kusikwe iglass ke akusike iglass nje ibe ncenyanyana bese kufakwa ifoto lenkosi bese le foil ke iyagoqwa kahle ibe iframe ibe sa frame ivalwe bese kubhotshozwa la kufakwe isipeleti sifana ukhaseke munye umuntu walidayisa akaze libe imakethe kanombalo ofuna imali wayinikiwe amandla okwadayisa etshelwa futhi ukuthi kwangelona ubaba usedolobheni useshuthiwe kunemoto akuyadeka abantu isimethu zekwefoto lakhe ithi inyanga yezulu thina sayithinta phela inyanga yezulu ikhona ku76 ithi inyanga yezulu sizonikela ethi sizobonga ukuthi sikhulele emzini osekuphakameni kodwa inhloso enkulu futhi ukuthi ngelinye ilanga sixolise ukuthi njengoba kuthiwa izeduko zemzuzu akasikhumbula ngisesesweni sikamama thina sithe sesikhulile sangabo afuna siqamba amanga sithi besingcwele emehlele emzini osekuphakameni sangena emnganeni kodwa namhlanje siyayisola inhloso kwakuthi siyocela intethele saganga emzini kaNkulunkulu esisebancane wawufika naphezulu kwetshe mhlambe umuphiso kuya ngaphandle ulingcolisa itshe siyokwenza leyo nto ethi inyanga yezulu hambani noLanda uNdlovu Eric Ndlovu nangambi hambani noLanda uNdlovu ukulomfana lo olofaka iboku uNdlovu abanilandela walanda inkomo lezo onikela ngayo ayihlanye nomuntu phansi isikuyahlakaza abantu ngesabatha ngoba phela siyifaka ngesabatha sifuna ukuyisa enkosini yazi ayingenanga ngesabatha mina ifoto la sihamze khona ikhona nje leli eningi nje sibaningi sebehambile abaningi bakhona oGumede bakhona uMbuthuma kulona bakhona uNcube bonke labafana bonke osithando abafana esikhuleni nabo kuphakameni sishaya uNembezi sahlala emzini kaNkulunkulu siyayisona ithi inyanga yezulu ke landana uNdlovu simlanda uNdlovu uthi nina niyenza inqaba uma ngenzeka ningishuthi ifoto senilifaka ntilizonivikela kanti ngidiniwe kuzosebenza uthini lo mbuzo manje
Sabuza into esingayazi. Sithule. Uthi ngambani landa uNdlovu. Simlanda uNdlovu. Mase simlandile. Ukhuluma ngenkomo esiyibheke 3 days. Ingavumi. Uthi ngifuna nabafana lenkomo ibonakale ngemumva kuleli photo. Sase sifika ke sizama ukuguqa phansi. Bathi hayi uzandla manini la eduze kwakhe. Sami eduze kwakhe lashuthwa leli photo. Linomlando wokuthi satshelo yena wazi wasitshela ukuthi kufanele ubheke ukuthi ukusiphi isimo ushembe ngesikhathi umshulo. Uthi ke namhlanje ngijabulile ngishuthayo. Uthi ke lenkomo ayivele obani. Hayi baba lenkomo iyahlanya. Asathi wathi bani othe iyahlanya? Yinini benihlanya. Sangena esibayeni yanyakazisa inkomo umubuka kancane. Sikhona isithole esibovu siyavela lapha kule photo ngemuva. Kodwa ke ngifuna ukuya la manje. 44:19 Hezekeli. Lemnazarethe senigijima ngayo ko Shoprite la ko Spar makumhlangano. Masibuye emva ka5 ngoba izosuka inqamuke le ndaba kaHezekeli sizobe sesingena kuyona. Inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni 1910-1976 ku Facebook, isikhumbule kuphakameni ku YouTube. Njalo ngo6 kuya ngo4 kuya ku6 ekseni ngamasabatha siyabuya emva ka5. Nanda 88.4 FM sikhumbule kuphakameni sesibuyile umjinto umfaka amadlala lo omzwayo la ngemumva ethi wangidala sijabelelo leso samaNazaretha. Khumbule umlaleli sihleli la Mshumayeli uSibisi umfundisi umhlongo uThabo kaSamboti. Kenona say sonke inobho wethu uyena umdidiyeli wohlelo lonke lo lozwayo osiphathele zonke izinto ukuze kungonakali makhona nje ukukhiqizayo usitshela uthi awusesizwa kahle emoyeni nathi sibiza uKenon afika thinta izinto bese ziyalunga. Napha bakuthwala kamashu uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele. Khona ubabuhlongwane Newlands nangu babuhlongwane naye uthi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele ntathu uthi emhlongwane Newlands East ukhona naye ya ngithi angidlule nje ngoba ama message amabili lawo asefika eqala ubabuhlongwane ngesabatha edlule khona ay voice note kodwa wayithumela ngithi la egroupini noma kumina ngisazi kodwa ngisazi ke ngiyibheke ya hayi asiqhubeke singene kuHezekeli. Ngifuna ke ukuyala ngoHezekeli noNomeri. Kwangakabikho ukufika kaMthokozisi ngoNomeri. Anganongezwakala la. Kwakuseyinto yamaphi yasekhaya lasemhlabeni. Abantu besafuna into enjani ezokondla inyama. Ingakho uNomeri mekhuluma ngokugunda uthi masuyitholile lento oyifunayo ezenjani usungaletha ihope ijuba ubusuyagunda. Kodwa mase efika uShembutini uthi usuyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Nalana ke lengizoyifunda kaHezekeli akakafika uMthokozisi khona la ithi bayophucula abayogunda bayophucula amakhanda abo. Kusho ukuthi obani laba abantu basezweni akakafiki uMthokozisi. Lo Mthokozisi opromise ubani? Jesu Kristu. Ukuthi kuza uMthokozisi. Ngaphela uJesu asho ukuthi uyabuya. Wathi uzofika cela uMthokozisi. Asho ukuthi uyabuya. Wathi uzofika cela uMthokozisi. Ngisifundeke. Lapho bephumela ngaphandle igcekeni elingaphandle. Igceke elingaphandle labantu bayakukhumula izambatho zabo abakhonza ngazo bazibeke emakamelweni angcwele. Zibeke emakamelweni angcwele. Ngenye indlela kusho ukuthi ngomthetho uMnazaretha kufanele ube nekamelo lawo. Kunjalo. Ya. Manje lade ngishaya uvalo ngikhumbula lencwadi ngagijima ngaya ku-Odrop ngafika ngawubona khona nebhlukwe khona la khona ne-underarm khona la ethi ngakugudluza ngokushesha
sengibekile ukhuluma indaba mfundisi enkulu ngoba ngikhumbula nje ngoJanuary nami ngiyayibona insizwa Truth iphuma sabatheni noma iphuma bangisazi la ka best rank noMnazareth sizwe sencane ayitsheliwe kusho ukuthi uMnazareth uphathwa kanjani njoba ngithi ungena endabeni enkulu ngoba kiwa khona emhlanganweni no obengazi oyakhona namhlanje uzomnikeza ukuthi uMnazareth uphathwa kanjani engathi ungangena impela ugxile kuloyo ngoba ngampela umthola umuntu nange marank ubhadazela ngeenyawo noMnazareth uphuma kule tax ungena kulena nanguya ubheke mhlambe eBridge City phakathi uhlangana naye ko check save lapha ya na uMnazareth uhamba nawo utshelwe ilabantu ekuthiwa bayabona kwathi inglozi izosala ekufanele ubuye nenglozi uhambe nawo uzofika ekhaya angazi le nglozi ezosala osuhamba nayo namhlanje kodwa engathi ungagxila impela Mshumayeli nawe ukhona ungasali baba usilekelele kuleyo ndawo yokuphathwa kwale uMnazareth izofuna singene kakhulu kuyona ngoba iyabonakala ukuthi sifana nomgexo nje nejoyini ithi ke ijoyini lencwadi kuningi okungafani kodwa ikhuluma ngoMnazareth awukhunyula kusho abantu ababethi mase bephumile egcekeni kuthiwa lana mase bephumile egcekeni kuthiwa bangaphuza abaphuzi bese egcekeni kuphela uzolalela ke sesofana nabo masiyigqoka uMnazareth uthi ke la bayakhumula izembatho zabo abakhonza ngazo bazibeke emakameleni angcwele kuyachaza angcwele bembathe ezinye ingubo funa bangcwelise abantu ngezambatho zabo kubilike ngesikhathi ungcwelisa abantu abangengcwele beyaphuma kwena ya ugqoka uMnazareth wena sophumile umngcwele kwena 20 abaya ukuphucula amakhanda abo bangavumi ihlutho zabo zibe zinde kepha bayakugunda amakhanda abo mase bephumile la mase bephumile nto sebengagunda bona thina la ngakho ngiya ku number 6 abaNazareth ahlala ku number 6 unumber 6 wokuthwala number 6 ngoba uthi mase beqedile abakhipha ihope bagunde ilowo kuyokwenza uNkulunkulu inyanga ya moment inyanga yakho ngimkhokhela ngokungagundi yebo angithi ke manje siyagcwala ke lento ukuthi inwele zi-Ariel okuyiyona edala uNkulunkulu akulalele futhi akuze ukuthi ungamaphi manje mase uyisusa senendaba noNkulunkulu ngoba usuthola inkomo obuyifuna ile ntshumayelo esishumayele itimeleni ke asishumayele indaba yezulu shumayele indaba yokuthi nginembuzi ungagcinisa abantu asikhuluma indaba yezulu asiqhubeke 21 abaya kuphuza iwayini noyedwa umpriest lapho bengena egcekeni elingaphakathi kuthiwa abophuza mebe ngaphakathi kusho mase bengaphandle abaliphuza angazi noma ilo hlobo labantu esinabo manje abangaphuzi ngesabathini waphuma hayi ukuthi bazokuphelisa abantu waphuma nje uyambona umuntu sokunuka umqombothi uyabona lo muntu lo masafice lesilwane sinomlomo omubi singavele sibone kuneyinsipho la singamudla simqede waphela siyayithanda insipho singamudla simqede 22 abaya kuthatha umfelokazi nolahliweyo babe nabafazi babo kepha bathathe izintombi zozalo lwendlu kaIsrayeli noma umfelokazi wompriest bayakufundisa abantu bami nakho bayakufundisa abantu bami ukwahlukanisa okungcwele nokuyichilo benze umehluko phakathi kokungcolileyo nokuhlambulileyo ekuphikisaneni bayakuma ukwahlulela bakwahlulele njengezahlulelo zami bagcine imithetho nezimiso ekuphikisaneni yohade ngikhuluma ngale ndaba esihlabelelo bame ezisweni zami emikhosini yonke yami balingcwelise isabatha lami ngiyigcina lapho mokufika ekuphikisaneni kufuna silandele izehlulelo uThemba wathi
Kuko uselapho umfundisi angikhuluma ngalesa sikhathi khona ke owabuza nakhona egroupini nabanye ke nje abangibuza eceleni Sambuthi nina ningani lapha uMbatha mayikhuluma nje niyamuza uMbatha uthini ngithi mina uMbatha akafuni ukwazi enye into uma umuntu efisa ukwazi uyomnikeza ulwazi yakubuze bese uyamchazela ngenkolo kuyona enye into umuntu mawuvela uyakuyena eliphikisa elwa naye akafunelwazi athi kwanele kwami uyabona njengamanje akafunelwazi suqedile yabo ngwamhlongo mina kamhlongo kuqhamuka umagwazi kuqhamuka uyincume abakamhlongo mokusuka umuntu wakamagwaza manje athi nina nibona omhlongo ngempela sengizophuma kamhlongo ngihambe ngiyoma entabeni naye uyakutshela lo muntu akabuzi ukuthi njengoba sowomagwaza thina wena umhlongo manje uyaphi kumuntu wangaphandle ngoba manje ufana nomuntu osukile manje njobe uyasho nezeluleko yobhombela zithi ungaphumeli ngaphandle ukuya kothukana nomuntu onenhlamba manje lapha lo muntu uthuka ushembe kulandweni kuyena ethi inkosi ilanga la incwadini zayo ethi ushembe la kaziwa umuntu ithi nama ngimazi hawu kanti ubani ushembe misithi yona nama ngimazi manje muphumu uya lapha wena uyophikisa lenkulumo yelanga ushembe kaziwa umuntu uyochazela umuntu omgxekayo uyomchazela indaba kaShembe uzomchazela kanjani ngoba indaba kaShembe ifuna muyilalela ube nendlebe esithathu lo muntu anayo indlebe esithathu unenhlamba uzokuzwa kanjani uzogcina uhlubukile uthi ngizokushaya igcineni ayiqali ke ngoMbatha kuqale lo muntu ekuthiwa Enigma owathi uShembe usesihogweni nakhona kwathi ngathi mina hayi lo muntu akabuzi lo muntu uyasho umyekeni uyazi khona abantu abake uNkulunkulu vele afuna ukubenza amavesi bazomlinga nakusasa futhi khona intshumayelo ezovela ngalomuntu kuthiwa hawu uye lo wayethi so ngesinye isikhathi ifuna enye into ungasheshi uyiphakamele inika umnikazi wayo ayinikeze nesikhathi nje ukuthi hayi ngoba kusasa lo muntu sojoka hawu yena futhi usethi so manje enye into ngathi mina enye into ngeke ngangabizwa yakhumbula ngekwipower hour babebuza abantu befuna ukwazi enye into uma ubuza ufuna ukwazi enye into uma uthi uzongitshela mina ukuthi lento kuyona ayikho ngabe uyangitshela phela ngizokulalela ngoba uzongitshela futhi ngavele ngavula yona lencwadi awu ngivule kanye ngavula yona nayi incwadi esilawulayo yeah kepha ukuphikisana kobula nokungazi kunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe mnene kubo bonke inesu lokufundisa ibekezela umuntu ofundiswayo ofuna ukufunda asithi na umuntu onjani oyokwenza ukuphikisana nayi lencwadi uTimotheo wesibili 2 uyiqala 23 ibuyiswa ibuye ngale ngaphesheya ukukhuluma kwezwe kuthi ungangeni kona ngale ngaphesheya khona ku2 ithi ke lapha ku15 khuthalela ukuba uziveze uthembekile uNkulunkulu isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso esiqondisa kahle izwi leqiniso mase uyokhuluma nomuntu othukayo uyoqondisa izwi leqiniso awuyilapha uthi ke kepha ukukhuluma kezwe okuyize okuyize yezwa yebo nazi incwadi ezisicontrola nje wasihlela endlini ngeke siye thina ku-Enigma kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ugweme ngokuba kuyakuqhubekela phambili ekungamesabeni uNkulunkulu nezwi labo liyakubhibha njengesilonda esibhuqukayo abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu abadukileyo mayelana neqiniso bethu uvuka kwabafileyo sokudlulile nokho siseke
nanzo lencwadi silawula izona nohlela endlini ukuthi sikhuluma indaba kaShembe siyitshela abayifunayo asiphikisani nabo abaphike bodwa thina sibafunza ukudla kwasezulwini abathi kungcolile ngeke sithathe isipunu sihambe nawo sobuya kunuka uma sohamba la nalokudla sikufunza abantu siye nako lapha kwahlala impukane yako nje sokungcolile Mshumayeli wathula ngajawuka abantu bazoze bacabanga ukuthi awukho cha ngilalele nangu umgabhe ekhuluma indaba enkulu nayi incwadi eyifunda nje njengoba esho ukuthi ifundisa okulungileyo iseluleko nje esikhulu sokuqala esingaqondene namaNazaretha wonke umuntu uma engena empikisweni engeke imsizo omunye umuntu lo okukhulunywa ngayo nogxekwayo angayinaki ngoba uzolahlekelwa hakuphethe elandela le njengoba esho umfundisi ukuthi iye idale impi nenzondo ngoba iyize vele lento okuphikiswana ngayo noma lento umuntu akutshela yona udinge nje ukuthi unganaki uyitshela inhliziyo yakho ukuthi cha inhliziyo yami shona phansi ngoba iqiniso ngeke lihlangane namanga amanzi namafutha kuhlukene noma ngathini kodwa nje uma wena useqinisweni alingaphumulelo qiniso lakho ngenxa yalamanga owezwayo noma abe uyatshela mawuthe nje cha akunjalo aqhubeke ungangeni ngoba nawe uzophuma manje kuloko okwakho uvela uqonda ukukhipha mbhekeke ukuthi hayi ulalele nje ke ngoba phela uyakhuluma ulalele uzokhuluma aphinde futhi ayiphikise ongathi musu usho ukuthi awungitsheleke awungiceleke ake ngicela ukukhuluma ke nami ongathi wena uthe inganti wena uthe bese ngathithi manje uwo somfunza lokhu akuvumakho ukuthi kunjalo kodwa ayabephikisana nawe lesi sisho sethu noma sami engangena ngaso la ngithi uShembe ukukhanya bazothi uJesu kuphela ukukhanya akufanele ke bese nginandela lokho ngoba uJesu uthi bonke abahamba kuye bawukhanya uma sebemphikisa ke uJesu bona bayini mabamlandeli ukulandela umuntu njengoba silandela uJesu fanele sayenza kushoyo angikhathali ukuthi uthini kodwa uma silandela uJesu fanele sikwenze uJesu akushoyo uthi uJesu ke ukukhanya uma efika kuthini uShembe uthi ukukhanya into enjani hlale ngifunda lencwadi uMateyu 5:14 nina nokukhanya kwezwe umuzi wakhe wentabeni ungesitheke asokhelwe isibani sibekwe phansi kwesitsha siyafakwa uthini sibakhanyisele bonke abasendlini uma ke unezeluleke eziyize unempi eyize uyisi isibani njalo akukhanya ukukhanya kwini phambi kwabantu kuba babona imisebenzi yenu elungileyo badumise uyihlobeni osezulwini uma kwanjomane nangumfundisi kwenziwe izinto ezimbi khona uhlushwe yini ngakwanjomane wena yenza lokho kulungile okuzawugcina unjomane kumphendula uma uzokwenza nawe okungalungile ukubona komunye umuntu kuyanda kanjalo ke nokuphikisana lokho umfundisi akhuluma ngakho lencwadi yasho ukuthi kuvelaphi akuveli nezinkane kwenzeni zenyama eyiphikisanayo noThixo nemithetho kaNkuluNkulu ukukhanya ke kuyimisebenzi elungileyo ngolunye usuku kwaphuma inhlalisothi la eThekwini yaye emampondweni eFlagstaff iyoshuma ilizwi likaJehova lelo umfundisi abekhuluma ngalo kwathi kuseni ngakusasa isonto sokuyabuywa kwakhona indoda ezwile ukuthi uShembe uyaphilisa yayisiza nengane yayishosha
uma befika la bathi Manazaretha ngoba nitheni nohamba noNkulunkulu nansi ingane yami siloku yazalwa nje ngicela niyithandazele isukuma uyakuzwa lapho ukuthi kufunakala isibani manje lese niyiso yeah kufunakala lokukhanya phela niyikho wathi uJesu hambani ekukhanyeni ngoba yena ukukhanya akukho ukuphikisana lapho ukuphikisana kuzoba kuthenini ukhona loNkulunkulu wena nithi ukhona na abese yabonakala bona wathi nidlala ngabantu nini lokhu kuphikisana ke niphikisana akho kukhanya nikuphethe akho kukhanya nikuphethe sibanga khona ke manje ukukhanya hawu abesethu umshumayeli umwelase wayela eWema umbhamazi wesele kwela sekoloni mazi kahle athi hawu yabona noma ngabe uyangabaza uthini uthi hawu ningaletha ingane ingcolile nje hambani nigeze niqokise kahle uyayizwa nje lonto ukuthi yimpi naye manje ukuthi hey sihamba nini lana naku sesingena enkingeni kodwa le nkinga uyayidlulisa ngoba thina sokukhanya ngizokukhombisa ukukhanya bahamba ingane bayigeza akuyona yalapho kwakufikelwe khona eyakomunye nje umuzi yagezwe ingane yafakwa igcoka kahle ngamafutha yakanywa yagqoka ingubo ezintsha yeza la isonto ekuseni emva kwenkonzo yasekuseni ka9 emva kwaloko kuyabuywa kuziwe eThekwini basho le inhlayisuthi yayisisondela kule ngane yathandazela yathi bathi izosukuma usuka amadoda uzosukuma babe khumula ingubo zabo bangena emotini bahamba bathi befika eThekwini ngakusasa ngomsombuluko babelandelwa ucingo hawu abo buya nini labo bantu yini kwenze njani isukumile ingane obani labo ombhamazo maselesele yeyi kwakwenze njani ibhamazo maselesele ngiyakutshela wena wasishela izibongo zensizwa umbhamazo wami kwakwenze njani ha uyayibona ke manje indaba leke engikhuluma ngayo wabonakala lokhu kukhanya abahamba nakho thina sihamba nani masibe siphikisana mhlongo siphikisana ngenathing njengoba esho ke uSambuthi uthi hayi khona lokho kungelutho kusuka kuzolandwa lokho kukhona bese nobabili ithini inyanga yezulu ithi uma ngabe nobabili seniphethe induku kuzothi ubani okuyena nochukula nifana nobabili nidlula kancane nje mahlasi baba umbhamazo maselesele nje kwagcwela amaselesele emzini womuntu yakutshela wafika wabhamaza ngegama lika Shela amen uthi ku14 uthi u14 angufundanga ngisekuwena angibalekile kunjalo baba khona into oyikhulumile sengibona u14 angufundanga u14 bakhumbuze ngalokho ufakazi phambi kaNkuluNkulu ukuba bangalwi ngamazwi okungasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo badili angufunda abantu abangakholwa abezwa abangakholwa babotho yabo lento enkhola ayikho umsangano babuke yabona nobabili nimsangano ke manje uyaphi phikisana nomuntu bakhumbuze 14 lo Timo uyiphathe yonke lento esihleli kuyona la uyiphathe masufunde wonke usho nokuthi kuzovela hlobo luni labantu uTimothy kodwa le ndaba oyishoyo nje mfundisi bakhumbuze amazwi ayize azongazwakali kahle kubantu abalalele ngoba phela njengoba belalele nje abantu bafuna uNkulunkulu nakuya bafuna ukulezi indlela lezi ukuthi yiphi kufanele ngihambe ngazo uma sinake manje sesizi lezi indlela singazicazi siyibange lezi indlela yini abazoyizwa abantu bese bethini njengoba usho nje Shambuthi bathi ayikho lento yabona Y2K uma ungakuzwa lokho engikhuluma ngako ivale red manje bazovela bayivale nala bese bethi ayikho lento uma kuthiwa into ke ayikho ingenxa yale nothing esiyibanga le ngilishoyo lokuthi hayi uyabona umephakama shona phansi khona iclip kade ethi ngiyayifuna ngisaziphi mhlambi ikwenye icomputer indaba kamfundisi umthetho eseswazini insizwe abaphikisana nayo ngendaba kaShembe hey wayishiya kanjalo wabotho hayi wayishiya wahamba njalo
yani iyona yamlandela Nakho. yafika yazafika la ePhakameni Injalo. hayi ePhakameni bamchithe kodwa hayi yafika la ePhakameni phela ayazi Nakho. izwe kuthiwa hayi izindaba sekuPhakameni yaqonda ePhakameni hayi mayifika la kodwa hayi kanti umhlangano vele useJudiya nakho hayi awelela ngala ngakubheka uZulu kwabheka uZulu kodwa hayi umhlangano seJudiya mhlawumbe umfica khona lapho kukephi eJudiya bamyalela agibela yabheka eJudiya uthi umfundisi yakungqonqoze eksene ezintathu kusa nje ngoba agibela acishe ibhasi lokuqala Yebo. yahle eJudiya yashona khona yahamba ibuza idokotela likamfundisi umthetho yamngqonqozela eksene hey usefikile uShembe ufika njalo ngilele ebusuku afika ngibhamaze ngempama uShembe athi hey wena wangithuka leswana useyifikela yena uShembe umthetho wabona oh hayi lo hayi ngangamothi ngimshiye kanjalo ngimtshelele into engimtshela yona uyangilwisa ngamshiya kanjalo wayihambela ilento le umfundisi naye ikhulumayo ukuthi khona abantu ngempela kufa ukushiya kanjalo uShembe uzoyilungisela into yakhe bangathi unamanga kanti kunjalo baningi akuyena yedwa hayi baningi abafikako Ehhe. mhlambe yena wayekholwa kwakuthikiswana ngenkolo khona nje abayilapha abayidlela into zabo beyinyanga benze yonke into kodwa ekugcineni futhi kushumayela bona sebesitshela athi mina kwakuwukuthi ngendaba kaShembe uma sakhane ncangatha wakhuluma indaba enkulu kabi ayifundile wayizwa lonto uMasakhane Masakhane, uphendwa kuMasakhane kwakhuluma indaba ukuthi umuntu uvukile uMasakhane mase iqhamuka uyena weseshumayela akaphikiswa ngomuntu yayizwa lonto yeah njengalo mthetho wakwamthethwa engangikhuluma ngayo ukuthi wathi kujela izulu eshaya umthetho owayeyiNazaretha ngoba nje umthetho elime ekuyindawo yakhe vele izilo yedipini wayesethi wemthetho uyamtshela ubuyazazi nawe ukuthi uyinsizwa wemthetho sokuzodinga sijinga le manje indawo kedila usethi umthetho hawu nyambose indawo yami nje uthi kulungile kanti yamsongela wami entabeni lapha walijikijela izulu la lashaya ngaphandle wayeshi umthetho washo uma ekhuluma nalo wambona ukuthi uyasonga umthetho wasebiza ingane wathi ngenana endlini lahloma izulu sikhuluma ngokukhanya lahloma izulu nangalelizwe umfundisi akhuluma ngalo bazothina balalele kuzobakha yini abalalele usani bantwana bahlala phansi bagqoka iMnazaretha lo mfundisi abekhuluma ngayo kwathula kwathi wena bezwe ngizwi kanti izulu ngaphandle la ngilapha laphinda laseliyasa lathi lisa ngakusasa wavuka umthetho lo wezulu wazodlula ngakhona umthetho uluseli inkomo niyaphila umthetho uyafika egcekeni kunemgodi nje hayi sivukile nyabosi yabona ke abantu la besikhuluma ngabo ukuthi uma iqiniso uliphethe uhlale phansi ayinake enye into ngoba uzokuphuca lento yakho hayi sivukile umthetho usiyasondela umthetho walo wezulu uthi umuntu kulungile yini wemthetho kodwa lo Shembe ngingambona kanjani wayeseJudiya ngekadusha ungambona kanjani uthi umthetho hayi njengoba uOctober nje inkosi la emthunzini singahamba umthetho kusempangeni sihamba umthetho ngakufaka emotini utshela umthakathi umazi yazwa ke sihamba umthetho uthi hey cishe ngafa yes uma nangomuntu waseSwazini oyilandela uShembe manje nalo njalo uzolandela umthetho la yenze ngenzanga lutho umthetho uthi ngithenga ilijikijela leli lesibili lithe imali phezulu kwendlu uthi wasekuqhamuka indoda yabona yaqhamuka libamba izulu yayiyambheka yayisiyala entabeni uthi kwahlangana amehlo shiye phansi isikhwama uyawathi umangaze libuyise ngoba uselibambe ngesandla ngizobonakala wangena necapha endlini wathi wenze njani kwahamba amakhosikazi alanda izikhwama uthi hayi ngiyafuna ukumbona wathi cha uzombona kwafika eJudiya kwathi mase kugugwa yabona wonke umuntu eguqa inkosi njalo
uyabuza umthetho uyayibuza kwenze njani manje yaguqwa wena uthi wathi ukuthi yabona ke inkosi yethu meyiqhamuka ngale qhamuka emva kwabantu hayiya lapha kulela pulpit eliphambili wazoshisha ngezulu labuya ngala awu bathi hawu wathuka uyasho inhliziyo nango lo muntu engambona bona inkosi ilanga yabona inkosi ilanga ukuqela namakhosi inganekwane hayi kwathi mase kuphelile wathi inkosi abathanda ukunikela njengezulu lakhona abathanda ukunikela wasondela hamba naye umthetho uyanqoqazela wenze uyabhebhezela kufanele ufevezeliswa nje into eyodwa ukuthi hawu uthi baba ngizovuka ngizocela intethelelo uthi baba wenzani uthi ngangifuna ukubulala umuntu wakho nkosi ngezulu lo hamba naye uthi ngangifuna ukubulala umthetho wenkosi ngezulu kanti umfowabo vele ngokweyibo usethi kubabilanga hawu kwase kwenzeka kanjani uyayizwa uqala phansi uthi kaze lokuqala laphuma eceleni ngase ngiphosela esibili ngisentabeni uthi ngathi ngiphosela esibili akasho ngokwemanje ukuthi ngabona umuntu uthi ngase ngibona wena baba phambi siphezukwenza wadlula olibamba leli zulu uthi wathi mungibheka ngabona hayi leli zulu lizobuyela kimi agijima ngabuyela ekhaya uthi inkosi ngizovuma usethi ke ubaba kulungile kuyakuthethelela ungaphindi nje ubulale nombani umuntu ngale nto yakhe washayisho uJesu unkosikazi washo into yasho uJesu unkosikazi wathi hamba ungabusona nakho ke washo njani ungaphindi nje ukwenze lokho bakhona umthetho ngisho ngesikhuluma akasho ukuthi ikhethe inkosi cha uthi umthetho yini usebaqedile umebaqedile ngalento yakhe kodwa uyayithembile kodwa manje na uhlulwa into encane kangaka uyazi labantu laba baqala nezulu baba ngayithathi njengokuthakatha indaba yezulu kubona ngathi umdlalo kwakumdlalo uthi sifuna ukubona ukuthi uqine kangakanani kwakukhona lokho nje ukufuna ukubona ukuthi uqine kangakanani kanti kwakukhona nokugwala uthi umhlongo la kangazi manje nokuba woza mhlongo sishayana cha kubona ngizomshola ngezulu baba ngayithathi njengokuthakatha bona bayithathi njengenti njengentembi uthi njena ungiyisile nami ngiyamshaya ngiyamkhombisa ukuthi akangazi usho kanjalo ukuthi akangazi konke lokhu kwemahlase njalo kuwehlela uma uyiphathe kahle konke lokhu khona indaba engayixoxa la kaMkhize obovu ohlala ekhuluma la uMkhize wasekhangela ithinta izulu ozalwa uMkhize uMkhize yedwa lo laba babethatha amakhehla uthi uMkhize kuyasetshenzwa lapha esitolo ekhangela uthi amaNazaretha bese suko wawo asukela uMajola baba uMajola uthenga inkomo ngathi sayintshontshe manje sesitolo uthi uMkhize ngicasuke uthi inkosi nayo ifike ngixoxa uMajola kanti baba naye futhi ubuya ngabona ukuthi baqamba amanga uMkhize abathembekile noMajola uthi mabesebenza esitolo kunemali eyiholo lika baba abayibeke eceleni abayisa masebeyisa kuyena kunemali ebank kunemali ke ekuyona egada ushintshe bese kuba nomholo wabo ke bahola uthi kwasuka nje uthi ngabona ngiyahlubuka manje unothando umkhululi ushembe uyasithanda ushembe kakhulu uthi ngahlubuka uthi ngangicocela wena impela uthi ngahlala phansi uthi mangihleli phansi uthi ngase ngibona nentombi ngashela kanti ngishela intombi yomthakathi sayibaka uthi yabona insizwa umhlophe iyathandeka umthakathi ngeke ajwayele uba mhlophe umthakathi uthi uMkhize hayi ngimhlula umthakathi uthi mangumhlula uthi bese kwenzeka isimanga ebese umthakathi ayomangala manje enkosini uxabene noMkhize inkosini indawo yesindawo into ayonile uMkhize kuphela wenzeni ugunde ikhanda kuphela useyahamba uthi mangihamba uthi angifike ngihlale ejointini labantu abaphuza uthi ngihlale uthi kodwa utshwala kuvumi ukuphuza uthi ngihlale la uthi ngithe ngihlengela ngejointini kwangena ukhumala handi umfundisi wayo uMkhize sithunywe inkosi angithi uMajola umphathi weyinsizwa umphathi ka23 njobe ekhishiwe uMajola emisiyo uthi u23
awuphathwe uwe bamlandela kudene ekhaya ukonika tuzophatha u23 hayi ngihlubukile mina nimtshela uba ngihlubukile anenkani ngabafundisi uthe ubaba asikulande uthi bambelesela uthi ngaze ngahamba ngakho bese fuka ngitshela kubaba hayike wena uzophatha lokho 23 uthi engangisaba nokuvela kuyena uthi alicobezela ikhaya uthi kuthe akaphungulile ushaye phansi uthi kuthe ngelinye ilanga kwangena icala ubizwa konkosi kwangena icala lingena uma ngalelo lenyanga asethatha intombi yakhe ushamba umbuyisele ekholweni lenyanga asethatha intombi yakhe imangalele manje ukuthi yafika izobethela kaMkhize uMkhize ayikhiphile imali yakhe iqamba amanga hayike ahambeke kuye konkosi inkosi yakho napho uMkhize futhi mangikhumbula hawu ndabezitha khabazela nangu uSibanibani uzokumangalela wafe wabethela ke wanicinisa awukhokhanga bese uMkhize cha ndabezitha asiyazi inyanga lapha ekhaya ngicathi inole zakamile kahle futhi akithi inyanga ngicathi usegunde nje uhlubukile usesebenzisa imithi yenyanga ya asiyazi imithi lapha ekhaya esethi mnumzane le enyangeni wenze njani wahambela imithi phansi wamchaba uthi hayi ngisazaba chaba bonke ubala wonke kuzobonakala uhlanga lenyanga uthi uMkhize azetha uNkulunkulu wami wayifaka inkingi noma kunalo lodwa uhlanga mina uthi ke esithi inkosi akakhulu kwamakhosikazi uMkhize uzokhumula manje isho uthi wamcaba kanjani ngalishaya la lunye ukhomba indawo ashaya kulona ukhomba le indawo ejwayelekile egcatshwayo ngoba sisanzo kwesiboshwe ngale inyanga esihambayo akhumula kuMkhize uthi yabheka inkosi kade unamanga wena uMkhize akukho lodwa uhlanga kodwa kube lalo ukhona olunye lwenye inyanga kwakuzola izothi olwayo yangalithola uhlanga yayisigoduka angithi idemoni manje sehlulekile la yayisilijikjela izwe uthi lathi melifike ekhaya uthi basibone isigaxa siza ungaphesheya kule nyanga uthi bayibone isigaxa sibuyela khona uthi safika sasimbula ihlahla sayithatha sayijikjela lapha uthi yabuya ngakusasa yazothi hayi Mkhize uqinile ungihlule konkosi wabuya hlula nami sengijikjela ingakho nje abantu kwangathi lethi umdlalo nje kubona angithi uyabona nje kubanga intombi sazibulala umuntu ngentombi futhi kabuhlungu kanje wasinda kuMkhize ngenye indlela kunezinto la kuthiwa sesaba umusa wakho wehlele phezulu kwethu lo musa kaShemba asinika wona ukuthi ngoba masisekhaya siko double bed no 3 months uthi hlanganani nami niphelele kumina uhlale kama ungasondelani nowesifazane ungayo lo 3 months waleyo nto ufuna siphelele iyagcwala lento kuthi masekweliwa amakhoba wena utholakale usinda ungaphephuki nomoya kodwa uma kuzothi nomsuse emhlanganweni uqale phansi ulambele izinto zasekhaya uzoba lula kunjalo siyabonga hlasi iqiniso ngibona kusagcwele la hayi nami ngibona ukuthi umshumayeli uze ngamphazamisa umshumayeli othi ngifunde la ngidlule imini esabatha ibento kwabancane cha siyabonga ngohlelo luyangikhulisa indaba yokulandela umuntu ongafuni ulwazi akusizi Timothy 1 isahluko 6 verse 5 umvubo emlazi Timothy oqala lo 6:5 amen Buthabo kunye nabagcotshwa benkosi enkulu yasekuphakameni nami ndimamele
endaba ezimnandi zasezulwini eziphisayo emphefumulweni amen ngumonwabisi Sitwaye eCape Town enkosi hawu Sitwaye asakwazi Cape Town la esimamele khona ubishop njalo lawo usimamele seCape Town ngiyabingelela studio kubaba umfundisi nobaba umshumayeli noBhuthabo ngihleli nani nginilalele siyabonga kakhulu izimfundiso enisipha zona ngihleli nani nginilalele siyabonga ngicela niphinde nikhulume ngamafoto nezitika ayibo into esibona yenziwa abantu umuntu afake ifoto wesifazane ufake ibhlukwe ubuhlalu bezangoma abanye uthi uyangena endlini zabo u1 room lona uhlala nesoka lakhe nasi sticker phezukwakhe ekhanda lombhede ngiyacela nisichazele kahle nami ngake ngavakasha eTempelini ngeke ngilisho ngegama kudayiswa amafoto izitika impepho amakhandlela nami ngathenga ifoto kwathi ulengise phezulu kwekhanda lombhede wakho angikaze ngilengise ngisaba ukuthi ngihlala ku1 room ngiyageza lana ngibuye ngivakashele ngiyabona ngirong ngalithatha ngalifaka esikhwameni angilikhiphi ngiyacela nifundise nangumNazaretha abantu mazula bazula ngawo uthola ukuthi uphuma esabatheni engawukhumlila abanye bawufaka ezimotweni lapho kusho igqom emotweni kugcwele amantombazane kuningi baba sibuke esinye isithombe nayo ke indaba abafundisekile abantu ngamafoto nomNazaretha ekhuluma umfundisi abafundisekile abantu ubani lo uPuleng Tsotetsi Puleng siyabonga Puleng futhi mfundisi Mshumayeli isazongena igcile le ndaba ayiphelile ngoba abantu ngempela nami ngikhuluma into ebengeke ngiyibone kwakusekhona umfundisi sichiliza ethi hey sihlangane nani kojwayelani nemNazaretha isimangaliso leso kade ayikhoza created impela abantu khona into efuna ilokibeleselwe masekuyiwa emhlanganweni kakhulu igcizelelo ngoba ngempela uzobona abantu benza izinto abazi and uyasho na uthi nami ngangivakashe eTempelini kwathi wathenga afaka endlini uNkulunkulu lo ngaphakathi kwakhe wamkhuza wathi ungalifaki leli photo kulo one room wakho lokuthiwe la kuthiwe ngoba manje khona umuntu ekhuluma uNkulunkulu ngaphakathi kuyena amkhuze into yana usayithengile kodwa bese yasho uNkulunkulu yilento ekuthiwa unembezana uNkulunkulu kule story lesisilapha ezansi kaDube ne security alona neNazaretha uyiNazaretha hamba lwaba cishe uthi uyiNazaretha uthe umfundisi ngithwale kanzima uthi kuqhamuka izingane la zifaka iNazaretha seyihlala etafuleni seziyadla neNazaretha la etafuleni seyithengile khona isitolo lapha sibizwa amagama la neseqaleni sebedla inkungu babhezi awubantu abami bengayikhumuli ngani iNazaretha ungena nowakuphunya nawe eTempelini bese bethi lalela sina umshumayeli thina ongasambe sitshelwa abantu endleleni lalela umshumayeli wethu wayithwele kanzima ngempela wayithwele kanzima impela njengoba wayithwele kanzima nje ngempela wayithwele kanzima khuluma iqiniso kodwa limukelo umshumayeli ngiphazamisile ngathi uthi ngifunde la ngoba angifuni ube ngisabuyela ngiyofunda basuke waqala ngilalele sikhuluma ngokukhanya indaba enkulu le la emphiso kwamaphumulo othukela nazi inkomo zakwangema ziyadla sinomelusi umfana wakhona kanti le enhla nothukela izulu liyana ngenisa uthukela fana nomkhomasi othi ufika la eSouth ubusugola intethe hawu mawugola intethe uthe uthukela lana sohamba nenkunzi yakwangema maNazaretha la umfana besesho nayi inkomo athi shembe nansi inkomo yakithi ihamba namanzi nomfula ibheke ezantsi alandele lo mfana ekhathazekile bese kuyafika nokukhuluma lapha ekhaya ukuthi hayi inkomo yakwangema ihambe nomfula bathi behla phezulu bezobheka isimanga lesi sesenzekile lana
watheyisa umfana inkomo bengakafika basekhaya yayibhonge ezansi ikhala imali ezansi ikhonya wayibongela umfana weza naye bathi befika lana hawu indaba embi kangaka uMankunzini akasekho wathi umfana hayi uShembe umkhiphile emanzini nangu zathi sibuyele ekhaya abantu bendawo bezobuka hawu konze njani kodwa ngema wayishwa lini leli lokuthi inkunzi yakhe ihambe bathi hayi uNkulunkulu wasephakameni uyilandile inkomo nansi sibayini sikhuluma ngokukhanya indaba enkulu indaba yokukhanya akuyona indaba encane la kwenzeka indaba eyisimanga umfundisi ahlale ekhuluma ngayo ukuthi baqoqeni laba bantu basitshele osekwenzeka nokusazokwenzeka 1934 kwakusemzini waseGospel baba mkhulu ubiza iguli sangena iguli endlini yokugula uthi kulezi iguli abazocela abantwana abese enkonzweni base bengena amakhosikazi angena amakhosikazi angena kwakukhona unkosikazi wakwaGumede kwathi sokuzothandazelwa iguli unkosikazi wakwaGumede usezwizwe ngoba phela kucinyeziwe usezizwe limhlabela njengoba behlezi bebaningi lithi wena nkosikazi phuma la ngoba ingane yakho ayikho la manje makukhulunywa kanje akuzwakali kahle ukuthi kukhulunywa nobani ngoba amakhosikazi azocela abantwana amaningi uthi wathezwa lo nkosikazi wayeqhulu wena makoti phuma la ngoba inkosi ingane yakhe ayikho la uthi kwase kuya uthi ngase ngizwe ukuthi akukhulunywa ngaphuma eminyango ngingasazi uthi ngase idindi sililo ngihleze eminyango ngali uthi ngiyazibuza ngane ebhadi nganeshwa kangaka kwenzekani 1934 baba mkhulu esebuye eZanele usethi baba mkhulu enkonzweni uthi khona ekade kuzocelwa abantwana la abanye abantwana omunye umntwana wangabi bikho womunye unkosikazi la uthi kodwa angadeli adeza ze emthandazweni wokucela abantwana uyayithola nayo ingane baba mkhulu 1935 wahamba mayifika inkosi izala ibheka uMesiya 1938 useyaguqa lo makoti uyakhona uyocela umntwana enkosini lapha uthi inkosi kulungile sengizwile wathelele lo makoti uyabona inkosi langa kwakusetshenzwa laphana kutshala ubhontshisi nombila ebheka uMesiya uthi uyabona lo makoti esibonakalisweni ephupha naye inkosi langa imphethe nomntwana kanje imgoqe ngesaka izomnikeza umntwana uthi lo makoti bheka ke kwakumakoti wangalesi sikhathi hayi lo hayi laba banamhlanje amaqhathanzipho lawo uthi umakoti hawu baba kodwa bazothina abantu ngithatha ngiphethe ingane igoqwe ngengubo ezimbi kangaka yabona umakoti wayigoqa izandla ekhombisa ungayemukeli lengane kanti uyabhuka ngoba isesakeni awu wathi mevuka usexoxela unina uMahadela kwakumashabalala uthi awuma ngibona inkosi ngiphi ingane kodwa ngangayemukela goqwe kabi ngengindwangu ezimbi eyingcolile amasaka ahlala njalo phela amasaka akazabe emaqina amasaka uthi ke umashabalala uthi hawu mntanami uthi kulungile mntanami uthi kodwa uma inkosi iphinde ibuya uyicela ingane njengoba uyicelile ingane uma iphinde ibuya ngeya ngalo lelo phu woyemukela khona injalo uthi uma iphinde ibuya uxolise uthi baba ngiyaxolisa ukuthi ingane owawunginikeza yona uyigoqe ngeendwangu zamasaka ngaye enqaba uthi uxolise uthi akuphelanga isikhathi singakanani labuye iphupho labuye ubaba uyiseyigoqele ingane ngeendwangu ezinhle usethi ke nayi ingane yakho uthi ngaguqa ngathi baba ngiyaxolisa ukuthi ngaye enqaba eqaleni ngiyabonga uthi ngayithatha ingane ngathi uma ngiyembula kanti umfana hawu 1938 yazalwa lengane uma seyizele lengane eyibika
uMashabalala kuthi baba siyabonga sithole umntwana womfana la kwaGumede usethu baba angangithi igama lakhe uMasaka manje uMasaka inkosi yale kwaGumede engwavuma lo mfana ngisothi uMasakana uyaziwa la uMasakana nasisimanga wazala uMasakana 1938 ukhanya ushembe lo ngikubekesela akukho kunye emsizweni lingaka ukhanya okwabonwa uNkabinde wathi hamba ukumemezela ukuthi kuzukhanya ukuthi kuzukhanya okuzawukhanyisa yonke into na waba khona uMasakana waduma uMasakana wenza yonke into uMasakana ogcine umfundisi la ebandleni lamaNazaretha indaba enkulu indaba kaShembe ngeke ngazwa iclipane yakhe emfishane la ngizoyidlala nje ngoba imfishane yebo umfundisi uGumede uMasakana insizwa ayikhuthele ngathi ayinali ekubo ikubo kwakuyisephakameni hayi ikubo kwakuyikaShembe nje ngisho izingane zakhe wathi umubuza lo mfana omdala athi ukubo ekonina lo isikhathi ke manje sithi 7 minutes to cishe yona le clip kodwa ilungile singabe siqhubeka imfishane nje kakhulu sesiyagoqa manje umfundisi yebo siyagoqa manje imbongi sizosho ijasambe yabona sesigoqa angifunde incwadi kaTimothy vele ivuleke nje umuvuli vele ivule siphethwe yiyo siphethwe yiyo ithe kugcineni uma ukhuluma uTimothy nje wonke ukhuluma into ezimangaliso uthi lapha ku19 ndowathi ngifunda nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkuluNkulu simi sinalolu phawu lokuthi lo nalowo phatha igama likaKristu makadede kukho konke ungalungi ayizwa leyo nto ya iloleka uthi njoba sila nje angabi khona iphunga elizoba khona ngathi uma abantu bezizonda abakazondela ukuthi ngelanga masesiphumile senze okubi abazondela isikhuluma indaba kaShembe ekhaya nangaphakathi uthi ke kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide zesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba isitsha esihloniphekileyo esingcwelisiwe esinosizo kumnini wendlu esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle kepha balekela izinkanuko zobusha ujonga ukulunga nokukholwa nothando nokuthula thule bakhuluma wenze njani wena uthule njalo yeah nokuthula nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo yonke lencwadi ungayifunda yonke le kaThunzi ikuphethe konke okufanele siyiphathe ngakho iyona ephelele ezintweni zonke okufuna siyiphathe ngazo kodwa kakhulu kunako konke iMnazaretha ayigqokwa uphuma ngaphandle iMnazaretha ayihlali esuitcase elinama underarm nazo zonke izinto zami iMnazaretha muyiwasha awuyiwashi nezinye ingubo uyiwasha yodwa iMnazaretha noma ngakuthiwa bisemanzi ayilale eminyama ayilale eminyama awubeki lutho phezukwawo awubeki lutho nonci phezukwawo ingakho la fold ingubo bese ufaka ngaphansi ubeka izingubo ezinye phezulu ingakho laba bakuqala nje
babe ngawayini nokuayina bathi uzoshisa ingilosi babe uhlonipha bethi hey ngizoshisa ingilosi babe ugoqa uNkozimalanga ufake phansi komcamela noma ufake phezulu kwethu bawucindezela uzululeke ubuka abantu ngisho igama bebekama inwele babeyibeka bona kuze kuthiwe yilala shuqule livukele mbambathe unqena ukuthi njalo mekama kuneyinwele ayibona seyibona ekameni awusingigundile into sekufika umuntu evela leli impompo wazivuselela kuyona mfundisi mzane fihlwayo imfumba engakayinwele usephinde wasifundisa leyo sengiqale phansi ngiyayibeka manje ngikama njengobusho ya ngoba phela inkosi ila ngasho egoli athi nabafana enkundayo le inwele lezana oyifaka ekopini niyibeke ngoba ngiyilanga ngiyibusa isikhathi ke manje sithi 3 minutes to 3 minutes to 6 sesiyahamba manje ake ngibone lapha ku Facebook babili bathathu mhlambe khona abanye sebefakile ayivumbe clip kaMfundisi uGumede iyovuma ngelinye ilanga ngiyayibona nje ukuthi iyangigolozela la ngibone la Facebook Trevor Madondo siyabonga ngezindaba ezendlu umphefumulo amen Stanqa Shibase sithi niyasibusisa kodwa kwaqhathaza amen bobaba bakhona ke baningi ke abanye Jekanta Diop Mandla Zulu Mahamud ukhona King Swiss Smooth sabantwana Khayelihle Nkosi Kosenhle Mzukulu kaDele Sizwe Qwabe Amahle Ntshangase angeke ngisabaqeda ngenxa yesikhathi ngicela sivalelise ngoba manje isikhathi sizovele sinamuke akusekho ukujikela emva kwendlu kuthiwa sambe umshumayeli siyabonga futhi Sambothi siyabonga kakhulu ukuthi uJehova avume sibe khona sikubeke ukubili okuthathu lokho ebesikusho qhamuka kuye siyasho ukuthi uma inkosi ivuma nangesabatha elizayo siyabe sikhona lokho uJehova yosipha khona siphinde sikukhiphe amen cha asivalelise kodwa angisho ukuthi lento ecelwe abantwana bakaNkuluNkulu ukuthi 23 August senze 23 ndawonye siyofunda bese ngalosikhuluma eredweni esigubhini ngiyayivuma leyo nendawo ikhona esoya kuyona kuphela abashiya amakamera amafoni abo wabasho ukuthi athumash khona abantu abangafuni ukufundwe abofike baxoshwe ukuthi kufundiwe aboshiya amafoni 23 August bangangifonela enambeni uzoyishiya uthabo abafundi sibe ku 23 ndawonye inkosi yomusa ibusise abashumayeli umshumayeli nomfundisi sebesikisongele inamba kaMfundisi 060 613 1515 060 613 1515 inkosi mayivumile kusasa sikhona Queen Rejoice uDimbane sikhona sithi asilungiseni 9 to 12 siyabonga